ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯇꯪ ꯇꯥꯁꯤꯅꯦ Good morning. Northeast Window News Analysis ta mayam punamakpu taramna okchari ngasi Imphal da phongna khiba pause singdi yawba maru oiba pausing khananabagi damakta aikhoigi studio sida lengsinduna lebiribasi Manipur gi saknai raba amuko gi president oja SM Jalani ojabu ahanba maktada taramna okchari oja Thagachari oja oja ahanba da lakchaning libase khoigi Jenims ta amukasu ising isau mayoknare anaba sing thangdokre anova patient jing lokiroi haina medical superintendent na phongdorpa wafam yauri buza wafam se mari leina na ngasi nong nini se khoi nong khara tabadagi ising chau gi mayok na ba aduga awaba taba khara adum social media kya da su khoina uri haijaba tare oza chahi sida haitare thangnan kuidri mamang da su ising chau sumaina mayok naraga khoi awaba taba thengnaba kya ama lei khri haitare chahi sida sumaina toina thengnaba se oza problem nungai taba issues haiba tare asigumba leirise karigumba aikhogi khongthang karam ba lokhatpa taragadi khoi asigumba mayokna base phanabagi kari tawba yabagi haibdo ozagi wafam thambi oza aikhogi Manipur dadi hajaba tare akhogi leiriba department ki official sing asisu adumangai aduga lengak pairiba maruina lengak ki lusingba singshu adumangai adum hamu haiba tare khogi kano torakanda khogi flood thuakanda ising jawrakanda khakta lonamban yadabagi lonamban semba mathau tai hebse he hek khangbagumba atai matam dadi lonamban se masi semhaudragadi nongju panthada akhoi ising jawrakpa kanda akhoi masi khudong thiba mayok nagani hebse masi kanamtana khandadaba haitare ado maruaina khoi water resources department haidana leiribase mase moigi mathausi kari tawlana leibno haibasine ba khoida khangningi masida khoi handaki sahi sireisida akhoi yamna ka hen hyper sensitive oiba mongda khudong thiningai oibgadaba mafam singsi karam bano aduga mayai oiraf khudong thiningai oirakadaba mafam singsina karam bano sahi kharagi matungda khudong thirakpa yaba mafam singsina karam bano haibasi hanana already mangjawdana detect tawraga thamhamdi thokpaneba hoi aduga hairiba adugumba mafam sing ado madu akhoi kano tawnana bagidamta solve tawnana bagidamta madu protect tawnana bagidamta matam chana karam ba thawak paikhat kadagi haibase mokoina madugi policy program do madu yatlaga matam chana nongju pantha yorokringaida ising isau sigi awaba mayokna tringai mamangda masi makoi thorang paikhat haugadabani thawak tahaugadabani ba ado akhoi kaigumba matamda mafamda akhoi bor filing tawbagi mathau taba leirasu India gi leriba any relevant scheme sing dagi haitare any available scheme sing dagi madu fazana akhoi DPR semdana project proposal tawdana adudagi madu sing do thabak oina implement tawdana bai thabak se time bound da fazana akhoi wari ploraga masi tawgodobane priority basis da tawgodobane ba da karigumba athubagi emergency main daba yadaba tangai phadana tawdaba yadaba leraga su state ki plan dagi khangde non plan dagi khangde magi any available scheme any available fund kharatagi utilize tawraga masi thawksing se paikhanana ba tangai phadana tawgodobane ba masi gi mayam se amata akhoi sahi chupasi phajana tawbibagi mami ta daba tawribani haidana thabak kharadi adum tawribani so dum tawba tawriba thabakse machu thokna tawbra paikhatpra haibasu udaba machu thokna paikhatpasi udaba aduga nongju pantha yor akandana nong khuda ama khaktang taba kanda ahing ama khaktang nong tabada nongala ising chawbagi adum question chena ba horeba sigi system jina akhoi si kamai toroga akhoi lengak sina akhoi srisida thorokpa yaba national calamity myam se masi met tawna ba sapchana effectively thabak paikhat piri haina akhoi khangadoribno yamna khudong thiningai oiba adumba takak myam ma akhoi mayoknari haujiksi Manipur gi mafam punamakta haitare akhoi ising chawrakpa sida mayam se awaba taraba da awaba taba matam sida akhoi
hoi nakala morom da di yam da su fai aduga nakala morom da khitang festive mut da su tawbugum bam su yauri khoi gi candidate vote lep kada ba candidate sing sina khoi bhai magi social worker ne na bai chong thok na aga longnam ban thing bagi le ba thada bagi ama taw bagi khoi pau se adu su kaino tawraga longnam ban do madu thing phatri ngai da hana photo kapa thagat pa so do yauri adu festive mutta hai tare adu so do yauri adu ama boire chong thora ga mayam khoi longnam ban thing na ba regi akai ba men na ba ma tawna ba sumai social worker social activist sing na honak pagi poda mami tai adu matang si department ki official sing di kadai da leiri bano department ki official sing thora aga madu laiba khoi keno se problem se masi face tawna na ba department ki official sing na chatlaga hona bagi potumadi mami ta de ana matang sida khoi na hangningai wari ba question di khoi state government se collapse torabra state government ki official sing se masi collapse torabra haiba question se ma yam chauna mang da thori haiba tare Thakachari oja aduga aikhogi makhata na lakchaning bada aikhogi kumja lising ani ga tara teret ki Mars ki tara manga da gi khogi BJP na luching balengak se lakhibani adubu aikhogi sigi hek mamang da leramba Congress ki kano Congress lengak na Impal city asibu aikhogi smart city ohenabagi pandam gi manungda haibadare local amba khongthang adugi makha tarakpa oina aikhogi BJP na aikhogi chahi taret makhai rom pairam labam matung pairam basida aikhogi lambi thong sigi atu ki matik phattaba aikhogi Impal gi lambi sing amasung Impal ga samnari ba sing sida aikhogi nungai taba phibom kya ma uri haibadare aduna lakchaning wafam ni maru oina aikhogi ngasai gi Impal se smart city gi pandam adu leiba adum thamba yari bra haiba wafam dunu zakari wafam thambini aikhoi manipur gi city ai ani thokna haijake smart city gi mission nama manipur Imphal da lai adu yamna phaba khoi khongthang amani hariba smart city gi mission sina mara mora kanda Imphal gi amasung magi akoi bata leiriba tongan ba lambi thong me amam khak adagi akhoi drain me amam khak natragana road side ki akhoi keno me amam khak akhoi mention dana akhoi tongan ba mong da semkatna akhoi smart city amo oibagi mong da phasana sem chana na bagi project se lai hetare adu masida manipur yorokpa kanda nungai ri se smart city si lakcharaga su mi si smart oitaba hetare akhoi se smart city budi laaba akhoi se mi si smart oidaba akhoi jaga sing sida lariba mi sing se smart oidaba aduga akhoi gi smart city sem dori bani hana thau paikhala iba department gi official sing si smart oidaba hetare smart oidaba official sing na smart city sem balakwa smart oidaba thikadar sing na smart city sem balakwa smart oidaba adumba kano sing sina villager akhoi praja sing sina smart city sida leiba sina maram orakanda smart city gi pandam dumadi yoba ingam ngamdre hana adumaina ai thamjage maruaina lambi ma semba matamda lambi si once for all lambi si sem khagati lambi se sahi kharade akhoi lambi si taukhai da na ba thugai da na ba tawgadabne ba do lambi semba lora matungda amuka kona pipe hapagi amuk taukhai bi pipe hapa lora matungda amuka lambi sembi da bi adagi amuka drain amuka phunjan bi adagi amuka piction bi divider amu hapjan bi amuk lokthok bi sumaina akhoi gi yamna kaino oidaba haitani coordinated oidaba that kind of system amalai ana handak ki siresi da smart city ji manungda akhoi March ki 31 da akhoi gi makhata ne smart city gi akhoi gi kano se fanja adagi allotment tawtre fanji makhata na thadaraktre habatare si phaugi mamangda suhauba makai si suhaure suhaudaba makai si adum left out tawre thado me sumai tawbasida akhoi gi department gi official singsina akhoi kitang coordinately tawraga loisan bi hoba March 31 da gidi makhata ba continuation leiroi tawre haradi tha kharagi mamang da haitare ne yam phajana chithan nantha ba lei hodana ba phajana coordinately phamaga to hogoda ba potse masi
अखोई कनो सिरिसिदा गोलापति मिनुथोंग तो केयर लेन सिगी मरक सिरिसिदा अखोई वाटर सप्लाई अमल लई वाटर सप्लाई की सिरिसिदा अखोई कनो लई मई की ट्रांसफॉर्मर लई है बता रहे मई के ट्रांसफॉर्मर लई बसे मसी इलेक्ट्रिसिटी के कांगबू का कोऑर्डिनेशन नमई मखादा लौथोकदबनी अदो इलेक्ट्रिसिटी के कांगबू का स्मार्ट सिटी के कांगबू का अखोई इंप्लीमेंटिंग एजेंसी वारिबा पीडीए की कांगबू का अहम से कोऑर्डिनेटली तौरकान मसी लौथोकपी गदबसे मसी अखोई इलेक्ट्रिसिटी के कांगबू नसु अदुगी चार्जेस तो अनबियरेबल ओइबा चार्जेस हेक्ट इनकर तौसलपा सोम नाकंदगी जो अदु अर्टी अखोई मखातान तुए अखोई फल लेते का हारे हेक्ट तौथोकपा अदुगा हौजिकी कनो से रिटेनिंग वॉल आदगी सांगना लाइबा रिटेनिंग वॉल से हौजिकी मतेक से मतुप से मसे लेप आउट तौरगा थंबिरमे मखातान अखोइना हंगुकांददि मखाताबा फन थाद नबगी प्रोविजन सो स्मार्ट सिटी की वैना लेत्रे लोइसनग्रे स्मार्ट सिटी से मणिपुर की वैना हाइरे सी वफम से अदे तारगदी गवर्नमेंट की ऑफिशियल सिंग से कमाइन तौरिनो सिनिदा आई एग्जांपल की वानी कोइना लखचरी से अरे सुमाइना मफम खुदिंगमक्ता अखोई ट्रैफिक की सिस्टम द खंगदे नत्रगा लंबी की मताइदा गाड़ी खामजनबद खंगदे हेवी व्हीकल्स में आमा पुरागा खामजली कमर्शियल व्हीकल्स में आमा मी की पिखरब लंबी सिंगतुदा खामजल थामी कमर्शियल व्हीकल सिंग से कराइदा खामहनगदगे हाइबगे सिस्टम लेते हेवी व्हीकल सिंग कराइदा खामहनगदगे हाइब सिस्टम लेते इम्फाल बाजार की मनुंग सिरिसिदा अखोई ए की कैटेगरी एरिया बी की कैटेगरी एरिया सी की कैटेगरी माई तोान ग्रेड खाइदोगा सिगी जगह से अखोई हेवी गुड्स अखोई अचौब पोचैसिंग अखोई थंबा योनबा याय सी जगह से अना लायंगबगा मरी लेनबा हिरम पोचै अदुंबा मयाम थंबा याय सी जगह से अदुंबा थंबा लाइक लाइसुगी थंबा याय सी जगह से अखोई वेजिटेबल मार्ट नत्रगना अखोई अते अते चांग थंगनबा आइटम थंबा याय सिगे जगह से अखोई हॉस्पिटल फैसिलिटी करी करा मयाम से थंबा याय हाइबना चिंगबा अदुगा मखा सिंगसिदा पार्किंग फैसिलिटी माई मागी एरिया दा पिगदबनी नतबा तारगदी बिल्डिंग दो ओपन तौबा यारोगा हाइबना चिंगबा तोगान बा अखोई इम्फाल सिटी सिगे मनुंगदा अखोई स्मार्ट सिटी एमो ओइबा तारगदी मरियामना सिस्टेमेटिक ओइबा सिटी एमो ओइननबगी दमकता पाखतफम थोपा पाखतपा याबा अखोई म्युनिसिपालिटी ना लौखतपा याबा तोगान बा अखोई कनो मैम लेरियब मी अखोई डिपार्टमेंट ऑफ महुतना पाखतपा याबा यामना स्ट्रेटेजिक ओइबा इनिशिएटिव मैम लेरियब सिगे पोचिंग से तौबिबगी ममी तादे लंबी फनियाम पाखथोकजरगसो अखोई लंबी से चिनबगी सिस्टम सोन हंधरोयबा मरमबी कयुन हाकांदा अखोई चलिब लंबी सिंगसे मरुवैना रिंग रोड खाइदोकतेबा रिंग रोड चौथोकते अते अते लंबी एक्सपांड तौदेबा मरुवैबा मेजर वैबा अखोई बाजार सिटी मनुंग फावर चतप लंबी खरा से लोइन डिपेंड तौरगा चलिबा हेवी गुड सो करिसो लोइन चलिबा अदोन लंबी सि चिनबे सिस्टम सोन हंथरोय बाजार मनुंग सिदा लेरिबा मरुवैना अखोई मार्केट की एरिया से सिदा अखोई लेत्रसु यारदबा तोगान मफम सिंदु होंदोखिबा याबा अदुंबा कंजेस्टेड ओइगदबा म्याम अमसु हान लेरमेना हुजिक फाव होंदबिदा थामी अदो समना हारकांदा अखोई गवर्नर की असिता थामिसि कैदौननबनोबा गवर्नर की सि साइट तौबा याद्रिब्रा हुजिक फाव चीफ मिनिस्टर की बंगलो एरमिसि साइट तौबा याद्रिब्रा सुंबा मफम सिंगसि अखोई कमर्शियल प्लेस ओइना सिजनबा यारबा अदो कमर्शियल प्लेस सि चौथोनबा यारबा अदुगा हाइरिबा सुंबा मफम सिंगसिना सि बेंगोली हाई स्कूल अदुगा ताकाले सि साइट तौबा याइदना सुमाइना साइट तौबा यारबा मफम म्याम लेबा सि अखोई डिपार्टमेंट ऑफ माहुतना फजन सिस्टेमेटिक ओइबा प्लानिंग अमगी मखादा पाइखतकदौबनी अने स्मार्ट सिटी मिशन से मसी यामना फजबा मिशन अमनी अदुबो अखोई स्मार्ट ओइदबा गवर्नमेंट की ऑफिशियल सिंग स्मार्ट ओइदबा ठिकादार सिंह अदुगा स्मार्ट ओइदबा लमदम सिगी प्रजा सिंह स्मार्ट सिटी की मिशन से मणिपुर दि फागी ताहली हैबा मफम सि हे थमजगे होय थागचरी ओजा अदुगा अखोगी मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखिबा ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आमजुगी अखोगी मापोक कुमोनगी थरमदा थोंगाम विश्वजित एमएलए ना फोंदोखिबा वफमदा तिनजंग काइजंग दबा नहारोल सिंगी अफबा खुनाई अमगा लोइनना स्टेट असिदा थोकलिबा इरांग असि अचुबा मतमदा लोइशिंदुना इंग तप्पा पुरकनबा पॉलिटिशियन याउना कनागुम्बा सिंगना अरानबा पाउ संदोक लोइदबनी हाइना महाना फोंदोखे ओजा वफम सिगा मरी लेना अखोगी प्रेस मीडिया हाइजब तारे सी सिंगसिना एनी लेबाक की ओइबा इशू सिंगदा नत्रगा अतोतोपा पाउ सिंगदा तोंगान बा लखनिंगबा थौदांग से हेना करी लेबगे हाइबा ओजागी वफम थंबी ओजा हौजकी फॉर्मर मिनिस्टर की अखोई वफम से
former minister PS Biswajit Singha gi wafam se masi positive oina akoi yeng ba yai positive oina nei na ba yai haina ye dumaina thamjage maru oina koi gi dai ta leiraba akoi media da akoi wa haiba phongdokpa miyamna taba adumba daita leiraba adumba myoising haiba tare daita leiba haiba sita akoi political leader singbu oiro natraga social influencer singbu oiro civil society organization gi thabuk toba activist kangbu bu oiro mayam se wa ngangba matamda daita yamna masak khangna ngangba tangai phataba leiba ado makoina ngangiba makoina thamiba wahi ama khakna lepak sirisi leiriba tongan tongan ba section of people miyam khaki marakta thamoi naba thamoi kaiba lan na sakhiba yaba maduna maram warakanda provoke tonadana khana chainaba natraga pamdaba any situation kya lagan ba yaba matang miyam ma leibanina aduga manipur se housing mausana koida already a sensitive oiba mafam amsu oiraga leibanina sidai sida khoi communal polarization tawra ngangi ba kangu singche masida di hujiki khoi former minister gi wafam che yamna ba ka hen maru oi ha wafam che thamjage aduga maru aina press media gi chili naw singna su khoi ethics sama ngakhan ning bagi wafam che ma ki wafam siga mari leina na ai sapungning chingchenjage press media se khoi democracy gi yamna maru oi ba pillar ama khakni ana press me role of press media se ada akoi lamdam sida peace and harmony thambada yamna tholang yam chawi chaukhatpa aduga akoi mangom da chatpa khunai ama purakna hona bada su press media gi tholang yam chawi ana akoi press media to biriba akoi press media da leibiriba akoi chokthaba naidana akoi awana mya face toraga thabuk to biriba iseli naushikna akoi pau iba matamda natragana pau piba matamda akoi journalism gi ethics se phajana ngakna salhaningi leminariba community khudimak se shmaina oiri haina thajaba yabro ja kari wafam thambini akoi gi manipur sida akoi gi hujik thengnariba samasya singi marakta akoi hujik ki leiriba conflict asisu maruwaina masigi horfam root cause ni aina hainariba adum wafam singi marakta oiba wafam ni akoi gi hanagi akoi former chief minister na thambikri wafam se ana masi mayamna dum hana mamangdagi masi wafam se khangnaraga la aba haitare ni illegal migrant ga mari leina ba issue ado drug cartel singa mari leina ba issue se handaki violence conflict se masi sigi akoi kari ha batare akoi prime moiba cause amane ba masi se na sigi matang sida akoi compromise to roi haiba adugi economy wafam ni former chief minister gi wafam se ado masi hanadagi so former chief minister gi di masi akoi yamna akoi determine tawraga lakpa yamna puning chetna lepaga lakpa compromise tawdaba stand nama oina lakpa wafam ni ana adugi wafam do amu nohungna na reiterate tawbani aduga manipur da thoiba crisis punamaki solution haiba taragadi akoi law gi matungina law da leiba adu tawgadabani law da leitaba adu akoi kanagoma matana tawba yaroi praja singsu law se akoi ikai khonlaba tai law abiding citizen harise akoi constitution gi makhada hinge bani law gi makhada hinge bani kanagomba kharana akoi law se makhutta pangpai paisalaga akoi pangangang ba pangtau to su layeba ko adu madu lepak sire sida akoi shanti oina akoi kanglu phur myam che hingminna bada law khutta paisalaga di yaroi aduna akoi gi ain na yadaba mitop mapandagi changak pa haibse masi law na yati ana law na yadaba thabak to law na thingchan akoi aina thingba nataba natraga tomana thingba natrawa chaubana thingba nataba leipak sigi law ma leijari dunu adugi law duna thingchasanu changhal loidabani amakoi singa do changhandabagi phirep akoi chapchana lomi nagadabani ada hanagi former chief minister na thambiri wafam che masi mahak khaki wafam ohel loidabani manipur da leiba praja punamakna akoi kuki gi praja singna su naga gi praja na su
मैतै प्रजानसु पांगन प्रजानसु लोना यादब मिटोप मियानचा अखोई लमदम सिदा चंगहनबा हाबसे अखोई प्रोटेक्ट तौगदौबनी हाबसे सिगी अखोई अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिदा अखोई लोइनमक्ता अखोई लेमिनबा ताई यामिनबा ताई अदुगा कनागुंबा खरना मुका अखोई सिरेसिदा लमदम सिदा लैरिबा मीसे माना अदुनी माना अदुनी माना अदुनी माना अदुनी ना अखोई की क्लासिफाइड तौबो होय मखोइदा कनाना आइन से मखोइदा कनाना इम्प्लीमेंट तौननबा मखोइदा आइन इम्प्लीमेंट तौननबा अथॉरिटी मोइदा सिन्नबदौनगा ngang येलहोमी गासी मखोइना ओइना येलहोमी की कैनोगासी जस्टिफिकेशन गासी तौबा अदुंबा आयाम कन्नदी हाइदे हाइनिंगदबनी अखोइ सुम अवायखम सुम तानगदौरे ना खलगा हाइदे हाइनिंगदबनी अदो लेवल दु याम नेमग्रे पांगनगी मरमदा करीसुसु खंगदबा पांगनगी मरमदा पांगन आइडेंटिटी से करीनो गाइसे सुखं खंगदबा अदुंबा मियोय अमसु थोरागा सुम हंजल हंजन सुम रिपीटेडली सुम तौरी याम उसितबा पांगन कांगु से माइ खुया द पक्पा उफुल गुनाई दौनगा खलगा ngang मोंग दौना सुम तौरी मसी सुम हेंजलागदी अमा चौबा याम सेंसिटिव ओइबा इशू ओइरकनी लेबांग मियाम न मसी याम फजना मतम चारिंगदा हारिबा मियोय से मसी फजना चेक तो होबन फनी अचौबा सेंसिटिव ओइबा इशू ओइरकनी पांगन सी फागी फरांग दौना माइ खुया द पक्पा उफुल दौनगा सु पगांग ngange पांगन जी लानफानी का हाइगले अरे पांगन जी कनोनी 1606 दा लाकबा इलीगल कनो इमिग्रेंट्स नि का हाइगले पांगन की मरम द ओरिजिन सु खंगदबा पांगन कदाई दी करमाइना तौरगा एक्जिस्टेंस पांगन की एक्जिस्टेंस लमदम सिदा लेरकपनो हाइबगी पुआरी सु खंगदबा लमदम सिदा अदो सिरेसे येलो मिनी मोइना लमगी मपु ओइबा याब्रका हाइबवान सिंगबा तवे सिगुम्बा आइन खुत पाइरगा पंगांग ngang लमजिगी मपु आइनी गायना तौबा मा करी ओइरिगेबा मा मसासे करी ओइरिगे हाबनि द मा कनानो आइबसे लेपाक्सिगी मियामना मुन्ना खंगबा गातनेबा अना अखोइ लेवल दु अतवाइ द कुमधरगा वांगांगबा पामदे याम हार्मोनियसली अखोइ लेबिनरिबा चिनाउसिंगसे लेरिबा हार्मोनियसली लेमिनबा मोमेंटम से कायन निंगदे अदुना यारगदि मसी चेक एंड बैलेंस सम दरकार लेयना रोइबोइना थमजगे नेक्स्ट टाइम सुमाइना सुम रिपीटेडली तौरागदि अखोइ तंगाइ फदना अखोइ आइन की ओइबा चपचाबा थवा अखोइ पाइखननबा अखोइ थवांग तोरकनी लमदम सिदा लेमिनरिबा चिलिनाउ पुनमकना आइन से अखोइ काइखोनबा ताइ आइन की मखादा अखोइ हिंगबा ताइ आइन सिगी आइन खुत्ता पाइरे सिनबगी थबकसे तौदबा ताइ अना फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ना अखोइ लमसिदा अखोइ इलीगल माइग्रेंट्स अमसुंग ड्रग कार्टेल सिंगी मफम लेहलोय हाबसे मसिगी प्रिंसिपल से अखोइ अमत वखलोन मणिपुरी पुनमकना सौगतमिन्नगदबनी मसी वखलो प्रिंसिपल से अखोइ वखल थमगदबने हाब वफम से थमजगे होय थागचरी ओजा अरोय बोइना लाकजगे आगे बीजेपी की एमएलए पाउलिनन ना फोंदोखिबा वफम अमदा कुकी जो सिंगना तालिबा डिमांड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना अखोइ मियाम मांगदा फोंगना लाउथो हाइबा नते मियामगे मिहुत अमदी सीएसओ सिंगा वरी सनबगी मतम पिफम थोपनी हाइना महकना अखोइगे प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुरदा लाअंबा दुगा मरी लेना ना महकना फोंदोकले हाइबा तारे ओजा महकना फोंदोकलिबदा अखोइगे कुकी सिंगी डिमांड दो फोंगना लाउथो हाइबा नते हाइबा वफम सु यावरे ओजा वफम जिना लाक्चनिंग लिबदी करिगुंबा डिमांड से फोंगना लाउथोकलगदी अकाइबा लाकनी हाइबा वखलोंदो लेइबगिरा ओजा लेइबगिनी हाइना उबा याब्रा करी वफम थमिनी ओजा स्वाइसिदा अखोइगी भारत लैंगाकी अखोइगी मबुकचेल सेंगदबा मबुक सेपा अदुगा अखोइगी डबल स्टैंडर्ड पोइबा अखोइदा अमा हाइजन नत्रगा कनोसिंगदा अखोइ सेपरेटिस्ट एलिमेंट सिंग हाइबा तारे तोखाइ तानिंगबा एलिमेंट कांगु सिंगदसु अमा हाइजनबा सुंबा अखोइ डबल स्टैंडर्ड गेम अमा भारत लैंगातगी लैब्रा हाइबा सिगी मतांग अमा अखोइ हानदगी सुम हाइनरगा लाकपदो अदुगी सागादु हाइफेतंग अखोइ सेसिदा उलक्पगुम्बा हाइफेतंग उरक्पगुम्बा मा स्वाइदा अदुगी स्मेल अमा हाइफे थोरक्पगुम्बा मा स्वाइदा लैब्रा पालेनान हॉकिपना नसाइगी थम्मी वाफमसे अखोइ कुकी की डिमांड दो फोंगना लाउथु हाइबा नते हाइबसे मसी मोई की डिमांड की मतंगदा अखोइ इंटरनली अखोइ अंडरस्टैंडिंग अमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिगा लेना खरब चाला हाइबा क्वेश्चन अमा स्वाइदा लाएबो होय
अदो मखोगी लेरिबा CSO सिंग अदुगा मोय पॉलिटिशियन सिंग लेरिबा ते ते मयाम सिगा फजना फामिनबे तंजा पिरमदे न हाइबसिना करमबा वखलोंदा मदुगी नुगाइतबा फावरिबनो ngasai dimandu leitragadi dimandu lauthu haidragadi dimandu wafam leitragadi makhoi phaminaba amu phaminabagi tanja phanghogdabagi makhoina ningai nuaitaba phangdu isina karamba jaga da phangdu ibno adunti makhoi ga yanari bo wafam kharase masi mapanda masi phongdok pa matam moire phongdok nanaba demand tawbada india government amadu chapchana phongdok nanabagi tanja pibiram dana chakhi haibagi warauba gumba ama oina tawbra magise सिगी क्वेश्चन अमा लाई अमा बोयरे मणिपुर थुगाइना नबगी फिरेप लौबदी मदो लमदम सिरो ओइथोक्तबनी सेपरेटिस्ट सिंगसु मरुवाइना मणिपुर दगी तोगान तागे हाइना खनबा अदि वखल लेबा इचिलिनाउ सिंगसु मणिपुर दगी तोगान तागे हाइबी वखलोन सिदि मतम चात्रे सि वखल सिदि हंतोपना फरे अखोय लमदम सिदा लेमिनरिबा इचिलिनाउ मयाम से मसीगे मरक्ता नुंसी चानना हिंगमिनबदा लैरिबा समस्या सिंगसि करी करी नो हाइबदो मदुगे मतांगदा ओइना अखोय प्रायोरिटी पीरगा अखोय खन्ना नैनाबा पुक्सेल टिंगना अखोय खन्ना नैनामिनबा तलेट लग थोकना नैनामिनबा अखोय फामिनबा रिकन्साइलेशन तौनबा यानतबा लैरगसु पॉलिसी प्रोग्राम मयाम अखोय लखनमिननबा थोरांग पाखतपा अदो मखाताना सुगुंबा नुवाइनतबगी कोज मयाम से लाक्तनबा अखोई मरक्तसु मैम तौरीदना सोबिनिस्टिक एलिमेंट मैम अमा कारण फुरम तौरीदना हुजिक गरांग नानमक पांगनदमक नालेतना लेप्तना सुम सोबिनिस्टिक एलिमेंट खरा सुम थोरागा कुका कुका तौरीदना को लोइनमक नते मैते चिलेनाउ मैम से लोइनमक ना असुमाइना ओइबा नते मैम लोइना अखोई याम हार्मोनियसली लेमिनरी बनि अदु मरक सिदा ब्रेक शिफ्ट खरा यौरप हाइतारे सुमबगी समस्या मैम मायोकनरीदना अदु सुम मैम सि अखोई पुन्ना अखोई लेहंदननबा अखोई मैम से थेंगनमिनबा खनमिनबा मतम ओइरे अदुगा मणिपुर थुगाइननबगी अखोई आरोनबा मसुंगा फोंगबा इंडिया गवर्नमेंट ना पॉलिसी तोरक पतारबा मदो सुं कैदौनुंगदा मणिपुर दा माइ पा ओइ हाइबसे मसिबदी याम चौथोकना हाइजगे मदुगुंबा तंका अदु लाकपा तारगदी अखोई मणिपुरी सिंगना अखोई इपा इपु सिंगना मणिपुर मतौ करमना कल्लगा लाखिबनो हाइबदो मालेम दमदु चपचाना मसक ताकनबा अखोई अरोइबा मिशन अखोई प्रजा सिंगी लेवल दगी थोरकनी यामना अचौबा अदुंबा मैसिव ओइबा अदुंबा कैनो मखक इशू मखक मतम मणिपुर काइननबे खोंथांग लागति लाकनी हाइबा फमसे सेक्शन वा ओइना से थमजनिंगे अदुगा अखोइगी 1833 दा अखोई बाउंडरी एग्रीमेंट तौनबा मतमदा चिनविन रिवर सिफावा अदो सोमदना अखोई येरेमी रिवर फावा अखोई ngамखैजे मसी अखोई इंटरनेशनल बाउंडरी ओइना सेट तौरगा लैखरबा अदुगी ngамखै ओइना लैखरबा इंटरनेशनल बाउंडरी सरुक ओइना लैखरबा पोसिंग अदुगा लोइनाना भारतता तिनखेबा मणिपुरनी मसे करिगुंबा हिरम अमा फावबदा मणिपुरी टेरिटोरियल बाउंडरी थुगाइरगा अखोई चोइसांग ओलगा सानबे पॉलिटिक्स भारत लेंगाक्तगी लाकपा मतमदा मणिपुरी प्रजा सिंगना मदुदा निंगहनरगा तुंगहलगा लैखिगदबा अदु नते मदुमाइना खलंबा तारगदी भारत लेंगाक्ता मणिपुरी प्रजा सिंगदा अखोई यामना अंडरएस्टिमेट तौबा लान एस्टिमेट तौबा वखलमा लैबा ओइना थोकनी हा वाफम से सुमाइना थमजगे होय थागजरे ओजा ओजाना ममल यामलबा वाफम क्यामसु थंबिरे ओजागी चिलबो तम क्याबसु काइथोकपिदना थौरम असिबु मपुंग फाहनबेबगिदमक्ता ओजाबु हाइनिंगा लेतना थागजरे ओजा मतंग असिदा न्यूज़ एनालिसिस लोइचिनजरे मिटिंग ताबिरिबा पुनमकपुसु अमुका हना थागजरे
Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Welcome to Uttaranchal University. Ang panathamge hairabadi iramda masimakta da leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari. Mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layengbagi khudongchaba pizari. Pediatrics, cardiology, cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhoigi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layengjari. Aduna state wangmada amuk karigi chatlugani aikhoigi Manipur da su hojikti awang bathaki healthcare fanglabada. Matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhoigi specialist singdagi malemgi apaba thaki layeng patap yumpam oiba service lobiyu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Aku pamarol gidamak Babina Hospital, Sajiwa Jail Road, Kabay Soy Impal Istaleng Sinbirau. Natraga aikhoigi phone number 6909 390666 ta call tawbirau.